Kinoilam janginang Tray Asha Kajala Hakasunjuk Kamiglaya Asha Workers Union Kilapan Pau Bakimpat La Banrai AA Halor Kamat Kular Jong Sorkar Jala Lingba Ka Menteri Jong Katanat Kakot Kakya Ka Dr. Maisel Amperin Lingdo Kibalam Mi Hakajing Kendu Hakastep Jong Ka Arpu Tarik Nai Wing Araja Arpulai Kinoilam Kilaong Bakindang Ra Yakimat Yakran Jong Katika Jing Kendu Syakajing Lang Jong Ka Executive Committee Jong Union Haki Kendiat Sengi Banwan Kinoilam Kiklamyo Pediang Ru Yakajing Tho Naga Sorkar Jala Halor Kirai Nakajing Lang Hakani Kastep Kumban syukurau baga Dr. Amperin Lingdo hagajing pentip sikilat pathai kubor kalaong balakan tiu sa 10,000 tingka ya ka fixed incentive baraki niki kendiat benai banwan ki asha kin yo no 1,000 tingka ki asha ki balasanget trikam nadukah nyo trek benai wing arja arpulai kila dawa baka fixed incentive kadai banlong 1,000 tingka barban penbor ya ka sorkar hagisngi baladap kila penlong dagi jinya ki bagi jinya lang yat patpa hakeleng ki jaka ka jella Halor kejingnya ki kilaong bakindang beteng ya ka tat hadu banda shimrai da ka executive committee. Te hadin kejingnya dawa kejingnya ki kejingnya kumtu kumbala ya UI haki news ki media mo mana kalian jo kami gelia Asha Workers Union hi ngi kerpa di state government makan penkiu ya ka fixed incentive na ka 10,000 tengka kat kum na ka 1,000 tengka si benai kat kum kador ka biadai ha keju government da. Dia nak kalian cung ihal minister mene ila terwa ya ki Asha 10,000 ban penkiu no sa 10,000 tengka kata kamut kan dai lai 1,000 tengka na kalian cung ka state government ti bat ha kata kejingnya keren na kalian cung ka megalea Asha Workers Union ni ngila ongi bangin nomla ban aya karai ladangin pediang ne em ya kata namar bangidon ki executive members cung ka mawuhi ki badon hadu arspa nyo kongun tingila ongi ba ailat ini bangin diskusio bat ki Asha ki jongi dan ngin sa aya karaya phi lengba da ka message lengba da ka WhatsApp ti sakawai shushu na kaliang jongi ngila ongi ki baya ka ai ka ba phila terwa padeng jongi wat lada ngimpat la ban aya karai ru pin sobha ban aya ka assurance in writing namar ban shuya kran bar beli bun sin ngila adep mat ngia kran mentang ngia klet no la syai ti na kaliang jongi kila kular ban aya ka assurance in writing mentang ka smihi tingila ongi ki bakin ai bakin penpoya kata ka assurance ke jongki hapo arkanta tingi lami na po sekretariat na kamera jong ka kamera bay syong meeting menne na du si beje steng par kapor menta kala adai hadu san beje ti kata ka arkanta kam dei shu le se kala poi sikilai kanta steng sikisau kanta tingi sautu ki Asha jongi ki badon sa jangai kinamla ban shu apsa la ne ban syong miet ban ti amit hasurok kumni tang na ka dau tang na ka benta kata ka order ke jongki ti ha nakaliang kajonga ngalayo bangan phone ngalayo bangan text ru ya ihel minister kala kerpat hi ing ong sobhaban ai no kham kloi nrei kat hadu mentaru ngimpat yo ya kata ka order kejongki ti nakaliang jong kami gele Asha Workers Union hi ngi pen pau hang ne bangim pat la ban ai kanu karai namar klem da yu ya ka assurance kejongki teng ka ai ka bangia kran hapo meeting kalong da kumoi dangi layo ya ka minutes of the meeting kalong da kumoi te klem da yu ya ka minutes of the meeting klem da yo ban pule nginom pat la ban aya karai tengah caraya karai ke bat kena ngin sa iPad on dangi la de yo ya ka assurance in writing kejongki ha ka bayade berkata mentangi haban ong bakandang lokum tah yo jongki Asha kinom pat traihi kidang don bagi ha ka strike tat hadu bangi la ban ya penbet da koi pat kurkom ngin da yo ya kata ka minutes ke jongki se syong da ki isi lada dei bangin haban weng no ru lada jaba ki Asha ki menjur se peta ka por ngin se pentepan